Ühe biluluğun kentik nehiliger bülü bölü hulusların municipalini tirililerin bahalıktırıgarından bölünge kemge beyni salayını sıtı vaporosları diyen 2 günlük seminar sağlandı. Manna Sakha Respublikatın ministerstvelerinden, departamentlarından birisi biteller, onunla bülü bölü hulusların nehiliklerin bahalıktırı kıttallar. Tirehenge bir higustar bölük bısırıttı. Üstөгөлүнүн тыллар тәрәһеңе бәйни салайыныга дойду соконугар кирбитулар йылар. Улахан сотылак тутуларга баламочалары бахары, харбак туруктаажылардан оқтоқтыры көһөрү, ититинен онна унан хатчы сүрнүрдебиллерин, оны таңа цирк кодексатыгар дойду соконугар кирбитулар йылар тула кепсеттилер. Ол курдук тыл оқтоқтырын бит олгутар баппурганан оттур сирүлери болла. Үгүс нехелектер бахалыктара тыа сирттен көһөн барбыды. Этиене нах сөһийтибе жон оттур сирдирин бәйләре тохмаккатын жоңа харчыголар салларын, онтон сорок жон кайыстыбалагар әрі оттур сирдире тибет түгенер әлбәган тухунан этиннилер. Дебилен бартын олора тутустакпытына беге нехилекпит жоннора бу балаганнары дене пекин опсанан даганы сире хуоин калын калыктыр. Манныха республикага сиротона байдол сыгыннагыты министерствосының департаментын салаячытын солбиячыта Анастасия Николаева быккалагана хайдак бахары косубин тугуле барыктаган бахарын этти. Аренда берилибитсир, туттулар баалажы, ол сиреке хайдактан кибиджабат. Онтон олох туттулубат эн боллана ол ону да кастыханада муниципальный земельный контроль үледе күскө барыктак. Тәрәһен улусанын хелек бахалыктара бәйни салайыныга кирбитулар йылары кемгер ырытыхан бәйбәйне кытта опыта тастахан инникүлелергер сөптәк сорыктыры турорыналаргар улахан солталак болла. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидениете, Үеһә бүлү.